Ready. Ngono mundu no anyite maiki ya. Nyita maiki yaku wega. All right. Kuhiririe tora huha mwaki. Ratiga comment. Kujibu hapa. Kuhiririe tora huha mwaki. Oguo. Hi guys, tuko na Kamondo hapa. Yuko area? Yes. Na leo ndio wahubiri of the day. Negua. Mothe jaitani ndo tigahonoka. Ucio nwe Kamondo twinake umuthi kwambiria thaa 5 tuko tukigira live, tuko tukihunjia Sunday service umuthi muhothi gwicithio roka mwana uyu. Kimageithie Kamondo. Ni ndageithia mwiroreri wothe wa ibuku ria mothi wothe na YouTube. Na YouTube. Kebangaga YouTube. Gwire ni gwendete muno na reke gwe muthenya wa umuthi no nginya tumaniririe tondu kahinda-ini gaka ni karito muno no ni karito kuri uria hihi ugikuite ngoro tumeriukie. Good. Yes. Aha. Umujoge witu haha wetagwo Judy John. Mwathani agocwo. Ni muthenya ungi tunyitanire tuhunjie tuhoe hamwe na ni njui maundu mothe ni mekwagirira. Karibu sana. Okay. Ya shirika nao. Ngokuga atia shirika. Mushirika uri ungigeithania. Kamondo. Riu ri nigukura riu. Atirio ndo. Nago tukaheana kiugo. No nginya tondu riri. Aiko kimwe ni gituragia mundu muoyo ri. Igiri. By the na murieri. Atiri gukomera makwame ibuku-ini ririku tu ni rio rathoma umu. Ewo mothe gwenda makwame ibuku riho ritagwo riri. Zaburi 121. Muhari we mwe nginya 8. Ni maikare hau. Turoka. Tucoke tuthie Isaia 40 na 2. Hau uguo irie nginya 16. Bas. Yes. Ikira koma. Proverbs. Tithimo. 18. 21. Tutigokiaria horo wa rurimi. Bas. Utiga kwirathira uru. Hallelujah. Kama ikare hau. Akwira kwa mawe. Ni turoka thaa 5 na kuja live. Waiting is not vibration. Bas. Watara tuko ina. Thank you. Wetete ni kwa tawel. Yes. Unyata ndo autaura. Tawel.